Bunge wa Imenti Central Kirima nareganite na NTETO irayithirite ni nditambo mitandaone ati NAKUGWATA MBARU ngabana KAWIRA mwangaza Kirima ugite MWANKA nindi no agwitikia KAWIRA NIWE KIRIGIIRIA kia THIIRI ndene account ya MERU kurukia ugite MERU kana MERU nindi nibatere guchiebiria Kirima waburi yuagema nontu itiuti yokaitane ukau remuskabu wa kanisa ya KRCC ya ugite kanisa nikugania MERU nkuruki amenete bamubatumire ba MERU akinionto bokoneka gikundi kimwe KIWATA MBARU ngabana KAWIRA na kingi munini wa ngabana Muthuri Muriuki na Chikinya. Kanisa ya Kenya Revival Christian Center batongretwo ni bishop wa kanisa iji na Bishop Japhet Kiogora augite ndoere kuonekana ndene county ya MERU irunjura muno ni athinjiri ba makanisa baraba kunjira ngavana na munini wawe kiutatira ngwataniro ekwendekana NTETO cia ngwataniro itionora kirindwa na macindano twina ngavana wetu twathurire tumwendete MERU county na twamuthuraniria na deputy wagwe na nowe watonerie we tetwe twathurire nowe muntu upointa muntu rakwenda beta nawe na thine mwanya jo kuoneka bila tukuona jo kiaramira na tauga twarie ja kanisa katuona kanisa ikienda gutonya ni twangaratenie ke gutonya mbere icugwa nonto bwa mbere ni jani ndi umwe wa maaskofu ya MERU na ndiuga ndongi nkiaragia mantu ja ndongi bwega katukara tukona kuri bishop ugweta agetwa rietwa kanisa ni twekangira muno ndwene agetwa chairman kana agetwa rietwa ringi akere kanwa weke ngabana kana nwe weke deputy na nande watue ndiugani kukara MERU eje mpunjetie mutindo mianka 32 nteregeta kona muchemanyo twa pastor Chibombe bakarinde bathura mubaleria bonde. Bishop Japhet awita unje baba balitakira tongire baba nonto babiu biao ende THIIRI akienda umaboja kanisene nanda tukuromba abaru athenjeri ba Murungu botige onto omuntu alithura na interest bila kwenda kengabana no unge bila kwenda kero unge akwenda atonya nanda atomerio twe batomete nau nunkwenda kuuga betho ibatomi batumike tukundi tonini ndoete kuraja ura tukuona twe with our own observation itukuona bwega itegwita ure kwarama imwanya joronorere bishops tige ikwaramia mwanya joju weto te kuga makosa jara ukuona utekubanga kugwatithania baba wendi bwawe ni kuona ndao itatonya kanisene kumenena utongeria kwa kanisa tukangarateni tugia nkuo tutonya ntwa na njirete bugi itwe tuteki gavana wetu bishop munini o reverend county secretary bishop thirikari ndionere ire kanisa na ndebo atuthaithia antu na bocoka butumenithia antu na Bwana wabariki na ni Bishop Japhet Kiogora orite kiure giki kiratongeria mashabiki jo tumaturega kujushurira okurwa na muntu ukerwa angocharenda angokwaua na ndi babu bugatara yonthe MCAs beto na esimiwa beto itubwendete abunge bwaigwa kanisa ereta mugambo bwita itukwenda kuwa na sauti bwitikite na bwarie na madam gavana wetu miari ngetigerena tuthithirwe no atia ontobura munja unge na kinyane mubunge wa Central Imenti Kirima ajokirite na kuga uyu lakini nande no kuona MWANKA nande tuguthia giki kiumia kabingana kya bithatu kutege ntoja kiukireo kwa nande turonta kene urei uratwari aya kwa nande nyote tinde kuga araka ngambia yau yateo na intiga misinterpreto uni ngabana ati mbonete ngabana ati mbirite ati ntumite mauni yako mbaraya na yo mauni yako kinyana arua ngabana na tikite kakita gakaraja kwithirete atongeria ba MERU abeka nthiguru na nerero athithie lakini no atongere baba athithie it means that turondo ene na andu agegeta nai gegeta na mbere MWANKA riria akathithia na ria kuthithia MERU bagatura bachokete nyuma na bethi nene na nandi Kirima augite ngavana atiomba kutongeria MERU ari wenka no MWANKA chone na atongeria bangi nikena ntubumba kumbika uni ura ndaugire na nyana ndi ndikirwe kututu twina buno ntu ntankwenda kwa ngabana tutushindana na ngabana
na kinyanka thithia ate Kawira nwe ngabana wetu Meru indiri Kawira ngabana wetu Meru akomba utongeria Meru wenka nikino ntantu baku misinterpret jara muntu akuga ate menyo utongeria Meru wenka ura athiru nageria kuyukia atongeria bangi ba Meru bakarenthi guru bamenye urabageta na mbere ni unkuromba kinyana arua na arega kuthithia undu etithira Meru na arega kuthithia umu Meru atita mbere na yukia Meru abaite thinene ya chaos etikiria gukaranthi guru nabo turamwe twinde uchetha kandi ira ekuga batu ya Meru kapututendete mwekure thatongeretie ira te ama na bora ni urongo na yere makosa muno na ya kuthuria ntu barabe na ume kandi ira engenda ira igera ikugeri guchethwa te ama na naru ya Meru kabuka menyo uti muntu bwendete kinyana ume nontu bwatega mantu ya yakarikira na yayo karika kinyana ndi kuto ina interest na babu no tuti na nguina babu niki ora John Paul ugire kumana ndi batu tugatara tu ba Mount Kenya tutara tuli Meru ni untu bo maana muno Ndiba Kirima na ginya kiuria kiawe aruria ari ngavana ura wonekanire giciniti akiariria mantu jorekeri uni untu bure ngabana ari na bure akaragarire ari ndene giciniti ndikubona na bure ndene we nontu babu bukurikana ya ngabana ari ndene senate naonekana eri musifu kimantu yaja kurukite na nyakirwa ari rwawe naonekana akirira kimantu yaja kurukite na kiuga ale kerwa this time round etakagiria kugathania antu ba Meru lakini te ukurakarire nontu nande jari wara rigembe south kwa John Paul mantu mbiche uteronekanire riu ari south imeti mbiche uteronekanire riu arari na thuti mbiche uteronekanire Nkiripotera Uru TV Betamuthuri Muriuki.